Mechecho bi bia de buy Emadek TV so. Ya san share bi ewo Kawadwen dwumadie so. Ene ne mede ba no story bi a security organ ha. Mebo police fo aba so pa se Ghana Police Service aya de pa. Nansi am be ye video fa Ghana Police Service ho a mebo mo aba so se enema bi a nansi omo ye no I think say me in particular manage won say obi di bone and obi ye bibi a within a short period of time obeti ase Ghana Police Service ensa aso nipa kronim na obe issue communicate am yin ehun say na koso no I think say sa de no mani age ho ye pa ebo Ghana Police Service abaso pa ni nyina ne say nansi an che bia be 2-3 days I think say 30 days ho no ba bi ni information say dabre enkofo bi or the Friday or the Monday bi wo ba bi na ye say enkofo bi abo awura Tarkwa ema dabre be bi a ye ton gold no omotumi akwa Robbery wo mo incidents ne ba in fact na say abeye didididide we social media no so a obi a kan yo ni but enra information eba kire say Ghana Police Service atumi akọ che ye friend say enkofo no eneni nyina no yeguso a ye cancer information na wakọ akonya sa enkofo information ne kire say the moment a Ghana Police Service say enkofo bi adi dwumadi bi say no na mo ka wo mo egu eti wo mutumi eye word ema wo mo kọche enkofo no miensa ewo yesi enwure bi a eben baby e fro se benso na ensuo so township ho eno mutumi kokoche sa enkofo miensa na emra wo mo che wo mo no na che se 3 motor bags ene sack ananse bag bia ayi bottle bia se sika nko a police fo ni nim sika no dodo ni nyina ye de egu saa eniem emomoje saa de na ye de efi wo mo ho but o man san so achi another one na me fa no se saa dwumadie no mu di ye ewo on the 18th no o mo kokko wi gold no se nipa miensa na o man san achi wo mo aka no Ezekiel Steven agina kawuro se den na Samuel amoashi na Fatawo awudu saa ngofo miensa we mu na enrada police fo no ansa tunya so wo mu a be kan wo mu ma din kan acho mu dada na nipa be 6 na so far I think say Ghana Police Service ensa aso wo mu afa saa asemu we na me ade kakra mimi hu ya me eye me yi kakra ye mu me nhwe video ye da screen si eye CCTV footage ananse video wa aba abontene afri eho na uhwe video na abrantie ba ko di nkan gura yinsa video no me ma ne nkwa akiri because of baby omu yi tune ade me ma ho nyina mmam wan hwa na yakonya problem ewo YouTube community guidelines but ohwe ekwan a abrantie ba ko di nkan ewura mu na ohye helmet no wura mu na wura mu a anche second one say wura mu ode ne bag ne to akonya bi mu ewo ne nsa right wa na third one wura mu anti third one bi wura mu na okoto wona na oyese wo yituyo o yituyo no kra before answer obekoto kra na abrante ba kunsu na mka so kan wo no tun se ono so kra be ye ni bibi na mka na tese ono so kra be ye ni bibi o e mo de na e kan ho ma oda fom e mo mu yi ono so se ni fun kra ni ma wo ni botom a o mu yi ni nyina ayeden e de kwai na o hwe video ni yi pa ekwan abrante no mu fa so o anase mrante no fa so o mo de be wura inside no kire se wo se yene a nipa no kura no ye very careful with yene ankasa ye very conscious with the environment se yene nam anase gina baabi a enkofo e ben yene nkofo gina ye nchen ne baabi a ye nam bia no wo se tutu yene ni ehunu ye very careful pa as a whole a friend saying company anase institution anase shop ana bisa mo ton sa ni ma no wo se nka mutumiya an expert a wo ye security ayi guide bi ewo ho ko bi ba inside na obi wura inside na seconds na wura inside na obi gina wonche na obi say opede
because guy to me wura inside dey gina obese almost 3-4 seconds etutu na ni hwehwe around na nipa na ote wo na na chi hwe brai ene ne na all 7 nipa na omunyina ate wo nye hwe so obi abisa na asem obi anka hwe abrantie gina wo be almost 4-5 seconds kura ansa na yankofo no ewura inside ya anya careful sa ade no de ne da bia some of these incidents no ebetumi asi ewom se Ghana police service for ebo wo mo modern a bibi sei na fast no but ne o ebia wo mo ebenya na sutire bewie na enima bibira ginsemu na no so an ati o say very careful hwe an incident bi si wo Accra me amani so na me gina ho bi lady ba ku bi na yekoya de wo Accra ti circle a lady bi ni ehu yen se boys bi ejan ladies no am parking ni ema egu ye friend say ne bag mu owie no mo kire na lady bi American o twa akwan mu e no koy eni be 4-5 minutes kra na lady na san di American no oba tututu nani e ba area mu obeju na boys ni wo not knowing say boys no the ho pem na say dey ni si na mo say to anya fast no an say ne ma na akonfo be wia no it won corner the corner open car na open say bi won fo say no twa akwan ni mo koy not knowing say boys no kra na e chi lady ni sa ade no kra no mo won di kan e den awia na dadada omo di nkin awia no wo ho dadada kra ansana wo mo ti okoye na ohun se omo awia ne phone ni 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 ma na wo se na ti aba no oba beju na amrante no ko oba beju na amrante no ko eno no sa no o ko free police ni wo kwa ban so police ni ben pa na akofro oba den kra no wahunu ba bia na wugina na nkra amrante kra omo ye sa ade enti no e wo say ye very careful na ye very vigilant ewo ye environment ene ye nantiem ni bebia ejina bia no environment na ye fa na ye ho na say ye jina bebia wo bebia ye adwuma ye bebia nam no e say ye very conscious say ne be ya say wugina bebia na say wo ba kura na obi yihia wa on show bibi say obi ku ana obi pra obi but e wo say wan kasa nso po ye very conscious say eh chale ni ba ya wo be onya ma me bonya mabusu obetumi adi me bone na won so fa ho adwena won so hu se ne obetumi defend one obetumi ayi bibi but ye gya ye won saa se na wiase no mu saa dia da bia some of distance ne besisi shop no e was say kan mutumi hu se sika ye di dwumadie ne ne ye ni tin ke ye mpe security guard bia ana obi a ye betumi dina tena ha oye like or expert anka wo anse na wo bewuram ko di nke bisebisa won sem ne sa ni ma ne ade kom ye sure say samrantie omadi nkan aba observe area when we so chale what the way lose guard ura inside crowd nke obi anya yi otitete akunwa no so ejuru so ani afro so but all your pa say wo kura bank before answer na wo ya wo se nipa na bie na ogina no wabisa say opede en ntino wa ba ni den eti ebe di because say wa say wo gbawura say wo kowia obi ananse cause security guard na wo kwan na no ebe ni nke bisa say ni ma no nyina e na wo ban so omo hwe timo amomo omo suspect bi say nipa ba ku mienu miensa bi bia mo be park motor bi o ba bi nya ombe fetch out fast ombe hu tententa but in all no Ghana police service aya ade say omotumi ache say nipa na ananse nipa bonefo na omkodi sa bonesem na ananse nyabransem no Ghana police service etumi ache omo nyame insha Ghana police service ene dwumadi amodi mo bom ho modern pa the time ochi eti mo mai nya ye careful ni ehwe enso me da ma say aha ye kan adwudwumadi Emadek TV bye.